Sanibona igama lami mkhulu ngapha ngadlama isibongo ngenza tutorial Itende ngidlala Itende. Please make sure subscribe channel like video yakhona uphinde uyishare. Ngizokwenzela igama ethi Alikho igama nelihle nelihle njengalo ngo-Aflat. Ya ngithole enye into yokuthi abantu basheshe babambe uma ngifundisa ngale ndlela le yokuthi ngibamba amakhodi ngingalokho ngishaya kakhulu ngixhaphazisa la kwi-keyboard. So ngisebenzisa leyo ndlela-ke leyo ngiqhubeke ngibambe ngayo ukuze abantu bazoqhubeka babambe. So asifane. So misiphinde ngiqala phansi-ke yabo, base angikho-ke lapho. So iyona-ke leyo ngoma le alikho igama nelihle nelihle njengalo. So ngiqala kanjena-ke ukuze uzokwazi nokubamba bethi basic. Okay, uthi ngiqala ngendlela esimple ngelula. Ubamba kanje yabo. Phinde futhi. Mrs. Kanje. And mangphinde futhi yabo bese sithi kanje uphinda futhi nelihle njengalo. Mesibambekile for ama-beginners. Ngicaqala phansi futhi. So masisela bese silibonge ngabantu libonge aphinda futhi libonge aphinda futhi left and one.
ngathi yabo ema okay ngathi kanje ungadli kwimana chord muthanda but muthanda ngadlela kwimana chord kahlula uthi kanje uthi kahlula lento uthi kanje ungathi ungayishale uthanda nayinge bese ubimana chord Alikho so yamalokhuzana-ke le umuntu lapho ongakakwazi ukubamba kahle but mase sikhuluma ngabantu abama-intermediate bona-ke into yabo kumele ihliwe ingafani neyama-beginners so kubamba kanje so yabo nenye ikhodi efuna ibambane misiza kule phathi libongwe yabo ama-intermediate kumele abambe kanje manje yabo udlula kobhesi ma-intermediate kumele nibambe la ngeke okay sidlulile-ke ngiyabona nini ma-intermediate kumele ayifake le nto nayingelo chord mana chord nayingelo iqala phansi kwengoma-ke so ihamba kanjalo phinde make sure subscribe i-channel uphinde futhi uyilakhele but musufake igramu usufake igramu ngifuna ukuthi abantu befake igramu indlela esimple ekade ngisho ngayo simple khombisa ngendlela kade ngenza ngayo beginners qedile mina manje qedile so transfer zami beku-0 so ungayishintsha i-transpose yakho qhubeka usebenzise u-0 igramu ufuna ukufaka igramu ngafaka ugramu number 8 tip yakhona iba 55 uma ufuna ukupractice ubuye ufake negramu khe wami Aflat phinde ngisho subscribe i-channel yakhe video yakhona uphinde ishare so sine-private content uma ufuna i-private content thinta inamba yami funa inamba yami kwi-description box i-private content sisuke sisiza wena ngqo sidila nawe sikunike amavidiyo wena wedwa eceleni azoqondana nawe noma azoqondana ney'nkinga zakho ngoba la kwi-channel nibaningi and futhi asikwazi ukunenzela nonke
So kuyimali-ke kwi-private content ngoba sisuke sizofokhasa kuwena, sisuke futhi sizokwenza sure ukuthi lento eyifunile ekutheni usizakale kuyona, ugcine usizakele kuyona, yabo? Ufuna amakhorasi, sithinte. Uma ufuna mhlawumbe umaskandi uthi uqalwaphi, sithinte. Uma ufuna u-baseline we-10 uthi uqalaphi, sithinte. Sizokushaya nje ngemali encane ukuthi sikwazi ukuthi sikusendele ama-video akho lawo owafunayo. So i-private content ikhona because la ngeke ngibe public impilo yami yonke ngenza amavidiyo kanje ku-YouTube. So nje kusawumusa ukuthi ngisawenza namanje. So ukuze-ke uzokwazi nawe ukusheshe-ke usizakale kwi-keyboard, ngicela uthathe inamba yami, then ungitshele, sikutshela ama-prizes ethu ukuthi mhlampe-ke sibafundisa kanjani, but asimbi kakhulu. Sifuna nje leyo mali yedatha ekutheni sikwazi ukusendela into yakho uma usuyi-request-ile. Ngiyabonga.